Ikaze TV2. Basuhuza cyane nshuti bakunzi ba Ikaze TV2 tubakangurira gukomeza gukurikira ibiganiro tubagezaho. Mu biganiro by'ubushize muribuka ko twagarutse ku ntambara y'amasasu ishingiye ku bitero bimaze iminsi bigabwa ku banyamurenge bari mu misozi miremire y'umurenge. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku bijyanye n'urugamba rwa media, aho bamwe mu banyekongo bahagurutse gukangurira bene wabo kwica no kurimbura ubwoko bw'abanyamurenge. Ibi bakaba babikora bakoresheje imbuga nkoranyambaga cyangwa se icyo twita social media n'ibitangazamakuru bitandukanye, aho bakoresha amwe mu magambo akomeye yuzuye urwango ndengakamere. Ni muri urwo rwego uyu munsi muri studio zacu twatumiye umusesenguzi akaba n'umushakashatsi mu bya politike Maître Bukuru Ntwari. Uyu mutumirwa akaba agiye kutugezaho uruhare rwa media ku bijyanye no gushishikariza bamwe mu banyekongo kwica no kurimbura abanyamurenge. Izo media zaba ari izihe? Ni bande bantu bazwi baza ku murongo wa mbere mu gutangaza izo message z'urwango? Hari ingero zihari z'izo message z'urwango zitangazwa? Ibi nibyo Maître Bukuru agiye kudusobanurira mu kanya. Hanyuma Maître Bukuru Ntwari aradusobanurira kandi uko uru rugamba rwa media ruhagaze muri iki gihe. Rwaba ruri kurwanwa na bande, bararurwana bate? Ese hari umusaruro bitanga? Ibi n'ibindi byinshi mwibaza ku bijyanye n'uru rugamba rwa media nibyo Maître Bukuru agiye kudusobanurira muri iki kiganiro. Muri kumwe na Chantal Namukunzi nk'uko bisanzwe, ntimucikwe. Ikaze TV2. Tubanje kubasuhuza cyane Maître Bukuru Ntwari, tubaha ikaze muri studio zacu za Ikaze TV2. Mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu mwabanza mukibwira abadukurikiye. Aho neza Ikaze TV ihagarariwe n'umunyamakuru Chantal. Njyewe nk'uko mbajije nitwa Maître Bukuru Ntwari wa Ntaganzwa, nkaba ndi umushakashatsi, nkana analyste politique, nkuriye cyangwa se ndi umuyobozi w'umuryango udaharanira inyungu witwa Action pour la paix, la justice et le travail en RDC. Ni ukuvuga ni umuryango uhagarariye, ni umuryango ugamije amahoro n'ubutungane ndetse n'ibikorwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane dufite icyicaro i Bukavu no mu Minembwe, niho icyicaro gikuru kiri Bukavu, ariko dufite n'irindi shami mu Minembwe, hose ni muri Sud Kivu y'igihugu cyacu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murakoze cyane Maître Bukuru kwibwira abadukurikiye. Hashize imyaka irenga 3 abanyamurenge bagabwaho ibitero, bicwa, banyagwa ndetse banatwikirwa. Maître Bukuru Ntwari, ubundi umuntu yakwibaza ibi bitero byaba bigabwa na bande? Ese ku bwawe ubona iyi ntambara yabiterwa n'iki? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Ntabwo hashize imyaka 3 cyangwa irenga 3 twinjiye exactement mu mwaka wa 5. Mbaye beaucoup plus précis, sinzi ukuntu nabivuga neza mu rurimi rwacu, hasigaye iminsi 65 ngo twinjire neza, dutangire neza umwaka wa 5. Abanyamurenge bari munsi y'amakuba akomeye y'ibitero uvuga, ntabwo ari intambara, ahubwo ni jenoside. Abanyamurenge bamaze imyaka 5 bakorerwa jenoside, buhoro cyangwa n'umuvuduko, biterwa rimwe na rimwe n'uko abicanyi bashaka. Rero bari kwicwa n'abamayimayi b'abakongomani, bene wabo, bene wacu, bene wacu bafatikanyije n'ababarbare b'abarundi bo muri Tabara na FNL Parpehutu. Ingingo ya kabiri y'ikibazo urambaza ikintu kibitera. Nta kintu gitera jenoside. Jenoside ntigira impamvu, igira urwitwazo.
ugira urwitwazo rero bimwe mu byo bitwaza ni ibiki. Icyo batuziza cya mbere ni ishari. Ibyo byose bikubiye mu ishari n'urwango. Njyewe icyo nza mbona muzanagerageze mu bitangaze cyane. Icya mbere ni uko abanyamurenge batunze inka bamaranye imyaka 400 bamaze, igihugu kikaza kubasanga mu 1885 kikaza kuba igihugu cya Congo, Etat indépendant du Congo, Congo Belge, Congo Leopoldville, Congo République démocratique du Congo, Zaire. Ubu twongeye gusubira muri RDC. Icya mbere ni uko abanyamurenge batunze inka. Icya kabiri ni uko bavuga ngo ishusho yabo n'ejo biriwe badutuka. Umudamu witwa Sandra Lukoko, amaudiyo yiwe ari mu Buholande, dufite amaudiyo yiwe arenga 10 avuga ko turi inzoka, inyenzi, imbwebwe, inyamaswa, abantu bo kwicwa n'ishusho yacu n'imisaya yacu n'uruhanga rwacu n'amenyo, bitugaragaza nyine ko tudasa n'abandi banyekongo. Iyo shusho nayo ariko uwareba witegereza ukabura aho ishusho ingene idasa n'iz'abandi, n'iz'abanyagasai n'abavira n'abanyintu n'abapfurero n'ababembe batumara. Icya gatatu na kinini naco kibaza bakivuga, ariko njyewe nza nkirangiza, amaze imyaka myinshi 10 nkirangiza, nuko abanyamurenge batuye biganje kuri iriya misozi myiza, kuri iyi misozi myiza ya Sud Kivu yose, kuva mu Rurambo kuri Kangwe ukaminuka Inganji, uciye kuri Gatobwe no mu Bibogobogo, ugaca mu Gitoga na Rubuga n'ikibira cyose cya Rubumba, ugahuruka Turambo, ukaminuka mu Rurenge. Ababembe biganje Fizi, abafurero biganje Buvira, abanyindu biganje Ibuvira, abarega biganje Mwenga. Kandi aho abarega ntibiganze Fizi, ababembe ntibiganze Imwenga, ababembe ntibiganze Bufurero Remera, ariko abanyamurenge nibo benshi bari kuri iriya misozi miremire myiza ya Fizi na Uvira na Mwenga. Icyo ni ikintu kinini, ntabwo bazabashobora kukivuga. Niho nk'ahangaha hazaseruka ngo Minembwe, komine Minembwe kiraje Rwanda cyangwa kiraje muri Ethiopia, ariko ni iryo shari. Ikindi ni uburyo abanyamurenge babaho, culture yabo, inyangamugayo yabo, ingene babaho bitwaye neza, banga umugayo, ari ba propre mu mazu no mu myambaro no mu mahuzu yabo, mu myitwarire mbese iyi sociale yose, muri culture yo kubaho y'umukobwa, uko yifata kugeza ashaje, ingene umuhungu agomba kwifata kugeza ashaje, les interdits, ingene umuntu atabanza nyirasenge cyangwa ingene umukobwa atabanza umuntu wese umuruta. Biriya byose, iriya myitwarire bara-observa, ntabwo simbizi niyenda niwabo barayifite, ariko twebwe iryo shari ry'isuku ryo kubaho ry'imyitwarire naryo ni ikindi kintu cyaje kinini cyazanye urwango rwinshi. Noneho uwasubira gukubitiraho ukareba, ntabwo ndavuga imbere ya 2019 abantu bahaye bitwa cyane, bataricwa cyane nako, n'ingene abanyamurenge bari bafite development, ndavuga cyane mu mashuri. Ukabona nta mwana w'umunyamurenge uri mu rwego rwo kuja ku masomo utagendayo, ukabona nta mwana w'umunyamurenge n'umwe tubona Mayibobo, Ifizi, n'Ibaraka na Uvira na Ruvungi na Sange na Kiliba
na Katogota na Kamanyura na Bukavu ni Rwanda ni Burundi, ibi byose barabikurikira. Ibyo ngibyo nabyo bibatera ishari. Bavuga ko abanyamulenge badaha abandi ayandi moko baturanye, batabaheza abageni, ko babasuzugura, ko batunze inka, ko ari abanyamahanga bagomba gusubira iwabo mu Rwanda cyangwa se muri Abisiniya. Ndagira ngo Abisiniya ni muri Etiyopiya. Bakavuga ko urwitwazwa rwagiye ruba rwinshi runyuranye, hamaze igihe, ntabwo bitangiye none, ntabwo bitangiye none. Twagenda niyenda tubikora progressivement. Byatangiye kera, nk'izo pretext mvuze ni iza kera. Ubu ngubu hajeho iya komine ya Minembwe, hazaho balkanisation. Ubu ngubu hagezweho iyo guterura ngo ubutaka abanyamulenge bakabujana i Rwanda, bwa komine Minembwe igasimba ari amakomine yandi yose ari Fizi ni Buvira ni Mwenga, ngo akitura ku butaka bw'u Rwanda. Izo nizo pretext za none. Noneho haba n'ikintu kimaze imyaka n'imyaka cyitwa izina ry'umurenge naryo rigatuma abantu bapfa. Noneho tutaragera mu zangiritse ubajije, izo nizo pretext zo gutuma abanyamulenge barimburwa. Metre Ntwari, mu mpamvu zitandukanye uvuze haruguru ugarutse ku kuba ariya moko arwana n'abanyamulenge yaba agira ishari ry'iriya misozi abanyamulenge batuyeho. Umuntu akaba yakwibaza atese ko n'ubundi baturanye n'ayo moko yose, kandi mu byaro bya Kongo akenshi umuntu akaba yemerewe gutura aho ashaka, kuki byaba bibatera ishari? Urwego wowe uri kubivugamwo, uri kuvuga urwego rw'umuntu umwe wabunze, wimukiye Mbujimayi, wimukiye Haut Plateau, nta wamubuza. Kuravuga urwego rw'umuntu, ntabwo uri kuvuga. Njyewe urwego navuzemwo ni urwa groupe ime. Rwose duturanye n'amoko 9, nimba atari twebwe tukaba ubw'icumi, rero kubona ubwo urabona abavira ntabwo wabasanga i Burega cyane, ntabwo wasanga imwenga cyane. Abapfu rero bo nibo bagerageza kuja ahantu nk'ahangahe, uretse muri teritware ya Uvira niba usanga nk'imirimba, ariko baba bari abantu ntibarema abanyintu, nta hantu hanini baba. Ababembe, nta babembe wasanga i Remera, no, ntabwo ababembe wasanga muri groupement ya Kigoma, ntabwo wasanga abo muri groupement ya Itara, ntabwo wabasanga muri groupement ya Kabunambo, ntabwo wabasanga muri groupement ya Runingu, ntabwo wabasanga muri groupement ya Kakamba, ya Kabunambo nibagiwe, simpanyibuka neza nimba ari groupement cyangwa nimba ari locality. Ntabwo wabasanga muri Sange cyane, ubasanga umwe. Naho twebwe tugwiriye i Buvira territoire administratif, tugwiriye imwenga territoire secteur yitwa ni twebwe benshi, ni twebwe ba mbere bahageze, ni twebwe tuhari, tunahatunga inka zitabarika, twari tuhatunga inka zitabarika n'izindi zizaza. None turi Fizi, Mukamumbo na Minembwe, twabaga n'imirimba, twabaga n'inganji. Ibyo bintu urabyumva. Kandi iki kintu sinzi nimba ari abandi ba intellectuel bagenzi banje cyangwa abandi bagabo bakuze tungana baza bagitekereza. Kandi iki kintu ababembe n'abapfu rero ntibaza bakivuga, bazavuga gusa ko turi abashitsi, bazavuga gusa ngo tuveyo. Ariko ikibazo ishosho rihaba nuko basanze twebwe tugwiriye Haut Plateau, ni twebwe benshi muri Haut Plateau, kandi dufata Haut Plateau ya territoire zose ko ari zitatu za Sud ya Sud Kivu, kandi twamara tukahatungira cyane inka birenze urugero rwabo. Ndibuka umuntu umwe witwa Omar wakoze statistique muri 77 mu kwezi kwa 7 avuga ko abanyamulenge bonyine bafite amatungo makuru n'ihene n'intama agera kuri 87% ya territoire yose ya Uvira. Kurumva ifiziho na Parlopa. Ibyo ni ibintu byose rwose bibatera ishari rinini cyane. Murakoze cyane.
twagira ngo twinjire muri sije bwite y'iki kiganiro. Metre Bukuru nk'umusesenguzi ukaba n'umushakashatsi, urabona itangazamakuru cyangwa se media ifite uruhare rungana gute mu gutambutsa cyangwa se kuvekira message z'urwango ku bijyanye n'iyi ntambara iri kubera mu misozi miremire y'Umurenge? Wagerageza kutubwira nanone ni ibihe bitangazamakuru bizwi cyangwa se ni izihe nzira zizwi za media izi message z'urwango zagiye zitambutswaho? Nanone watubwira ni bande bantu bazwi baza ku murongo wa mbere mu gutangaza cyangwa se gukwirakwiza izi message z'urwango? Hanyuma nanone waduha zimwe mu ngero z'izo message z'urwango zagiye zitangwa. Metre Bukuru, ijambo ni ryawe. Urakoze cyane, ubajije ikibazo kirimo ibibazo bitatu, kirimo ingingo zitatu. Ni ikibazo cyiza cyane cy'itangazamakuru. Ikibazo cy'itangazamakuru ry'igihugu cyacu, icya mbere icyo ibitangazamakuru byose, presse et tous les médias z'igihugu cyacu, harimo n'iza MONUSCO. MONUSCO ni ifite ishami ry'itangazamakuru, ifite radiyo Okapi, ni radiyo ya Nations Unies y'umuryango w'ibihugu byishyize hamwe byose ku isi. Uruhare rwabo rwa mbere ntabwo ari ukwamamaza urwango ku banyamulenge. Uruhare rwabo rwa mbere kugeza ubu ni ukutamagana abantu bashishikariza, bemeza, bakora jenoside bakoresheje itangazamakuru muri Congo ku mugaragaro. Incitation publique et directe. Quand ce n'est plus à la haine, non, au génocide muri action ubwayo. Madame Chantal, urugero tugezemwo, episode tugezemwo, ntabwo ikiri episode iyo gushishikariza abantu kwanga abanyamulenge. Ibyo byatangiye 2015 na gatandatu bizana iki ngiki tuzadukunda kwita intambara. Ntabwo ari intambara. Abanyamulenge ruguru mu misozi ya Minembwe, ya Sud Kivu, Imwenga ni muri territoire administrative z'Ibuvira n'Ifizi ni Mwenga, secteur y'Itombwe cyane cyane. Abanyamulenge bari muri jenoside, bari muri ko barakorerwa jenoside yeruye yuzuye. Alors icyo nicyo cya mbere itangazamakuru. N'ejo naza mvugana n'abanyamakuru Kinshasa, n'uyu munsi twazindutse tuvugana ibintu bikorwa. Noneho hariko hari amaradiyo, hari radiyo imwe nzi, radiyo Uvira, yegamiye umuntu wahoze cyangwa se yegereye umuntu wahoze ari ministre wamaze imyaka myinshi ari depite, bita Kwirabyo na Haye Juste. Ni radiyo imwegereye, ishobora kuba niyiwe, yamaze iminsi 2 ifite ibiganiro bishishikariza abandi banyekongo kwanga no kurwanya no kwica abanyamulenge. Hanyuma ibindi bitangazamakuru nabyo ni itangazamakuru, ni social media, ni itangazamakuru ryo kuri WhatsApp rishishikariza abantu kwica abanyamulenge. Warubajije, reka ngweze urugero. Abamayimayi, ba Makanaki, ba Ilunga, ba Rene, cyane cyane bo mu bwoko bw'Abavira. Ni n'ubwa mbere tubona itsinda ry'Abavira rifite abantu 4, umwe ari kumunanira, uwundi ari kugataka, uwundi ari Gituntu, bazamutse kwica abanyamulenge. Ho video ihaye izunguruka, video y'abamayimayi bayobowe na Makanaki John, bafite video ivuga ko banyaze ko bisha abanyamulenge. Ni abantu bagaragara, ni video si audio, bifotoye bohereza isi. Bari muri teritware ya Uvira. Teritware ya Uvira iyobowe na Kasangala. Mere ya Uvira iyobowe na Bwana Kiza Muhato. Irimo MONUSCO, irimo generale wa Sokolade. Ibitangazamakuru byose by'Kinshasa ni Bukavu ni Kigali n'isi yose bayibonye. MONUSCO, ibintu bya MONUSCO biba uri kumwe na MONUSCO, uba uri kumwe
uri kumwe na conseil general ya conseil de sécurité ya Nations Unies New York. Hari umuntu wigeze wumva, hari radio wigeze wumva ibyamagana? Naho ngaho nkubwira ko uruhare rw'itangazamakuru rwo n'uruhare neriye mfere kugira ngo kutagira icyo ukora kugira ngo wamagane ikibi cyangwa ufashe abantu abanyamurenge bari mu kaga, ni uruhare rukomeye. Ntabwo twumvishe ko Monsenyeri Buvira teritware aho ngaho kuri Gongwa ni muri groupement Bijombo iri muri teritware ya Uvira, ntabwo Monsenyeri Muyengo yabyamaganye, ntabwo Prix Nobel Dr Mukwege yabyamaganye, ntabwo Kasereka n'umuvugizi wa guverinoma abari n'umuvugizi wa Mayimayi rimwe na rimwe. Urumva bari kumwe na Red Tabara, ni Red Tabara n'abamayimayi buzuye batangaje audio ntiyagira ikintu na kimwe, nta muntu n'umwe urayamagana. Faze abanyamurenge bagereweho kuva 2015 na 14 ku mwaduko mwiza, sinzi nimba nabyita ikintu cyiza, sinzi nimba kiza cyaduka cyangwa nimba kiza kuri apparition sublime ya WhatsApp. Twebwe twagize ngo WhatsApp zigiye gukora ibintu byiza, abantu begerana, abantu batabarane, abantu bavuga ibibazo byabo, abantu bashire hamwe. Umuntu uri hano i Bukavu avugana n'uri New York mu kanya gatoya nk'aka turi kuvugana, nimba hari ubutumwa wohereza bushike mu minota ingahe. Ariko twebwe ku ruhande rwacu yatuzi WhatsApp hari igisata kimwe cyaje ari igisata cyo kudutuka, cyo kudusabira urwango. Noneho urwango nari mbivuze ariko sinabidevelopa neza. Stade tugezemo, episode abanyamurenge bagejejwemo, nari nabivuze ariko sinabidevelopa. Nuko ayandi moko abantu warumbajije abantu, nuko hari abantu bari mu bice bitatu bwa madame Chantal wa Ikaze TV. Ku bwanje hari ibice bitatu z'abantu. Hari abantu ba mbere b'aba architecte b'Jenoside batangiye kera, banatangiye twita intambara Jenoside iri gukorerwa abanyamurenge, iyi carnage iri gukorerwa abanyamurenge itaratangira. Hazaho abandi bantu baje gukundisha cyangwa se kuremesha bahaye bica abanyamurenge babashishikaje. Ubu ngubu bigeze mu rwego rwo kuvugira. Nari nkubwiye byansimbutse nk'umusaza, nari nkubwiye video y'ejo ya Makanaki na Rene na Irunga, abakomanda bita abagenerale b'abavira bagiye kwica abanyamurenge muri Uvira, kuri Gongwa no ku Muramza, no mu Mukumba, no mu Gatoki no ku Mugogo. None ubu ibigezweho ni ukubwira. Nari mvuze ngo navuze mu Gifaransa ariko sinakomanta incitation directe et publique. Ubu baravugira muri stade ku itariki 8 z'uku kwezi turimo, ku itariki 9 ku wa gatandatu itariki 9 mu kwezi uku turimo 2021 bavugiye muri stade. Papi, uwitwa Papi Muke wa Duga ni umwana w'umfurero, ndagira ngo ise yari Duga ubivira twatuye, yavuze ko bashobora kwica abanyamurenge ni nka job. Yavuze ko tout instant dushobora kwica abanyamurenge. Ubu hari uwitwa Metere Kangeta yavuze disikuru y'iminota 36. Abayobozi bose bari aho, general ari aho ngaho, ukuriye MONUSCO ari aho, Kiza Muhato ari aho areba, haravuga disikuru, avuga abantu babo ngo bishwe ngo n'abanyamurenge, batigeze bishwa n'umunyamurenge n'umwe. Abayobozi ntibababwira abanyamurenge biciye Uvira no kuri Rusizi, batawe kuri Rusizi babona, n'abahambwe babona, n'abana bajanywe Tanzania muri 1996. Urabyumva ubu ngubu uko biravugirwa muri stade.
ubu ngubu bitakwira bivugira bitakwira navuze hejuru mubo muri babandi warumbaje bari mu bice bingahe nari nkubwiye bari mu bice bingahe bitakwira ni ministre yabaye ministre igihe kitari gitoya yabaye depite imyaka 10 n'ingahe n'ibiri ndagira ngo depite national azavugira ikinshasa ko ahamagarira abantu kuza kwica abanyamulenge urumva ntagire ikibazo ni hahandi nakubwiye ngo itangazamakuru ryacu ntirikondane rero muri bya bice bitatu hari abantu rero batangiye kera hari umugabo umaze imyaka 25 nta kindi kintu akora rero dutangiye wa 26 witwa Honore Ngwando Zamboko Atumba atuye mu Faransa iyo umbwira iki kibazo mbere ndaza kuguheza na nimero ziwe za telefone mwebwe abanyamakuru muza mugerageza kumubaza njewe twaraganiriye kenshi kugeraho amblock bitakwira yaramblotse uwundi ni umugabo witwa mupasiteri nawe wo muri Finland witwa Nyamuhombeza Ombe uwo mugabo ntiwamenya nimba ari umunyarwanda nimba ari umushi iwe urwego rwiwe ni urwego rwo kuvuga ko abanyamulenge atari ubwoko donc ijya denuma yo guhakana ubwoko Imana yaremye bwitwa abanyamulenge ni urumva we ni ukubwica no mu mvugo no gushishikariza abandi babica ko nta bantu bari kwica iwe avuga ko genocide abanyamulenge bari gukorerwa ko ifite impamvu uwo ni Nyamuhombeza Ombe ni benshi cyane hari uwitwa Eciba Yoramu hari uwitwa Walaso Felix Ngoyi hari abadepite noneho bariho ubu ngubu mu nteko ishinga amategeko Honorable Musambya Kabwe Honorable Misare Mugomberwa Claude Honorable Bulakari Omer député provincial Honorable Alimasi Honorable Amza Mwanza urumva abona abadepite noneho shiraho abasenye ba Monsenyeri shiraho Monsenyeri wa Kikwit Monsenyeri wa Timothée Bodika wanavuze ko abantu bafite ishusho ikekeranywa itemewe morphologie douteuse yunganiraga Herode wabivuze mu 1998 shiraho Monsenyeri Muyango iyo bavuga ko gipupu akavuga abishwe mu gipupu akanabesha ko ababishe ariko ntaro wakomoza ku banyamulenge hariho Honorable Irene Waso ni umudepite w'iwacu Itombwe ni umugore wa depite Nehemi Mwelanya urumva abo bose ni abantu bari mu rwego rwo gukora rwo gushishikariza abo nabatangiye noneho hariho n'abandi urwego rwa kabiri ni abantu rero bari kuhikora ubunyine bari gushimishwa n'abo ngabo nari mvuze mbere wavuga se ugahekereza he ni bana Ruvumbu ni bana Ruvumbu Kibambara ni ba Rumonge ni ba Mulongeca ni ba Wasambo Wasayone ni bari Wasambo Huseni ni benshi abo ngabo bari mu rwego rwa kabiri noneho urwego rwa gatatu ni abaopera militairement bakaopera bakaderekana video ko bagiye gutera kwica abanyarwanda ebwira uhita Mukombozi agakora video akagira mitingi akayerekana abantu bagiye gutera abo nari nkubwiye ba Makanaki barabikoze berekana bagenda noneho ntabwo nsetse no gutangara tekereza noneho bakerekana ngo dore amazu twatwise dore twajanye nk'amajana umuntu akavuga uri Buvira akavuga ko inka zahurutse ziri kuribwa mu maheta abana babonye imboga n'abagore bacu babonye imboga abandi bakavuga ko inka zari zimaze nk'akangahe zisanyagwa batari bakibona imboga none zabonetse bakerekana amazu bakavuga nabo baopera militairement noneho hari abandi gatutovuga tutomenya tuzagenda tumenya bonyine bazagenda bagaragara n'abanyapolitike bamwe bihishe inyuma cyangwa se bameze nka Nzuluni Bembe
bameze nka mwene marungu hariho benshi, hakabaga noneho na guverinoma yacu dutereranye, nawe ntiwavuga bakora jenoside ngo uyisige, kuko ntabwo ari ugutererana gusa. yafashe FRDC yihindura mayimayi, nibo bamaze imyaka 5 bica abanyamulenge. murakoze cyane. Metre Bukuru, uri umwe mu bantu bafashe iya mbere mu kurwana uru rugamba rwa media. Umuntu yakwibaza ate se uru rugamba waba ururwana gute? Ni ubuhe buryo ukoresha, cyangwa se iyi ntambara ya media uyirwana unyuze mu zihe nzira? Murakoze cyane kuri ico kibazo cyo kurwana urugamba mu buryo rwa media, mbese mu buryo rw'imenyesha makuru. Icambere nje navuze ibyago tubimazemo ukwezi. Mu kwezi kwa gatanu ku itariki ndagira ngo ni 13 nibwo nabwiye itangazamakuru bwa mbere ko ikintu ukuntu kije, ibyo byago ukuntu byadutse bikadukanwamo n'abarundi bareditabara muri Itombwe, mu Magunda, Maheta, ndetse no muri Gatanga ho muri Bijombo. Itombwe ni Mwenga, Bijombo ni muri teritware ya Uvira, Itombwe ikaba muri teritware y'Imwenga. Nje nahise mbona ko ari jenoside. Abantu benshi abandi ba intellectuelle bagenzi banje tuvuka n'abanyamurenge bamwe bashaka kugira amashaka, bashaka kuduta, bashaka gusobanuza. Reba aho tugeze. Icyo nkoresha rero, ariko icyo cyambere nishimira nuko atari njewe nyine, turi benshi. Icambere rero njewe nkoresha umuryango wanje nakubwiye. Dufite umuryango uharanira amahoro n'ubutungane n'iterambere. Nico kintu cyambere nkoresha, kandi ngakoresha rero mu nyandiko, muri video, mu buryo donc mu buryo nyine mediatique. Icya kabiri, nkora nk'umuntu, nk'umunyagihugu uhabwa uburenganzira bwanje n'itegeko nshinga ry'igihugu cyacu n'andi mategeko. Rero icya gatatu, nkoresha ndwanya iyi jenoside tuza twita intambara. Ntabwo ari intambara, ni jenoside. Ndi kuri resistance kimwe n'abandi bagenzi banje, kimwe n'abandi banyamurenge bose b'umutima. Ndi kuri resistance rero, ndi kuri defense rero, ndi ku rugamba mediatique, nyamagana umuntu uwo ari we wese, yaba na musenyeri, yaba na prix Nobel, yaba na ministre, yaba na depite, yaba n'umusitwaye ordinaire, yaba n'umunyamahanga, kuko dufite abanyamahanga, dufite abanyarwanda banyabyenda uri Afrique du Sud, ubana n'umugabo witwa Mashira, bagira groupe yabo WhatsApp yitwa Impirimbanyi. Hari igihe bayihindura bakayita groupe Interahamwe, hari n'igihe kubera kuba nimba ari ukumenya tekinoloji, hari igihe bayinshizemo mara iminsi 3 nifuza kuyivamo, ndi kudekonekita bikanga. Ariko nanjye nza gutekereza ukuntu nabikora. Nabanje kubloka ba admin bose, maze kubloka ba admin bose nuko nageragezaga byananiye. None ndatekereza ngo wabloka ba admin bose, nimara ngire supprime cyangwa se kite, maze kubabloka bose, koze supprime cyangwa se kitele groupe mvamwo. Hari abandi, hari abitwa Kelly i Burundi, hari aba bose tuvuga mu nkubwira bitwa ba Rugazura Matate bari mu Bwongereza, aba ba Misare, ba Musambya, ba Kaliba, ba Karuba Piero, ba Nyamuhombeza, ba Honorengwa no Zamboko Atumba, ba Quebec Impele. Aba benshi ni abanyamahanga, ni abarundi, ni abanyarwanda, ba Bugurube, ba Kanyegeri, ba Coka, ba Yoramu. Ni benshi. Aba bose benshi muri bo ni abanyarwanda bigize abanyekongo. Ba Honorengwa ni umuntu wo muri Centrafrique, ni akomoka, ni originaire wa Centrafrique. Quebec Impele na ba Fayulu Martin na abanyangoro. Rero nari nkubwe ngo yaba umunyamahanga, yaba umunyekongo Kamiri, nkabana Ruvumbu na ba Piero Karuba, bo ndetse bafite n'amaraso y'abanyamurenge, bari kuturimbura bafite n'amaraso y'abanyamurenge. Ico nico rero cya gatatu cyangwa cya kangahe, nirwo rundi rwego nkoresha. Urundi rwego rero ni mwebwe, n'itangazamakuru, ni murenge.com, ni Umurage TV,
ni Kivu TV, ni Ikaze TV, ni mwebwe munadufasha, ni amaradiyo, ni amaradiyo cyane cyane yo mu karere, yo mu karere aho twavugiye bwa mbere ko jenoside yakorerwa abanyamulenge, ni kuri radiyo disi yo mu Rwanda, n'andi maradiyo twavugiyeho Royal Radio, One Radio and TV na Radio One, n'amaradiyo officiel n'ibinyamakuru rero n'ibinyamakuru biri hirya no hino ku isi. Ubwo nibwo buryo turiho rwa resistance kuri jenoside turi gukorerwa n'abanazi Afrique contre les banyamulenge, n'abanazi b'abanyafurika bari gukorera jenoside abanyamulenge. Nibyo ngibyo ndi gukoresha, ariko nkabikora kuko mu gusoza ikibazo cyawe cyiza, nkabikora ntabyishimiye, ariko nifuza ko tuba benshi. Rero turi benshi, ariko tukabikora mu buryo bwa individi, bwa organisation imwe, ariko tugize itsinda, tugize komisiyo. Warumbaje ngo uko nifuza twabirwanya, rwose tugize itsinda ry'abantu 12 buzuzanya muri komisiyo yitanga yo kurwanya iyi jenoside biciye mu itangazamakuru, byagira imbaraga gusumba. Nkifuza rero ko n'abandi bose, nkishimira ko n'abandi bose, n'abana batoya b'abakobwa n'abahungu muri Canada, muri Buraya, muri kano karere kacu k'ibiyaga bigari, muri Congo, nkishimira rero ko twese turi ku rugamba uburyo bwinshi bwa finance bwo gufata abacu bakiri ruguru, kubafasha. Ariko rero nakubwira ko mu rwego rwa media rwose twamenyekanishije ikibazo cyacu, cyarumvikanye, nubwo nta bantu baratugoboka, ariko byatumwe ahubwo na mapping report ya 2019 y'ukwezi kwa 11 bavuga ikibazo cyacu, bavuga ikibazo cy'abantu b'abanyamulenge biciwe mu Bibogobogo no mu Rweba no kuri Wambogo n'Imbaraka, n'abana bacu 153 bajanywe imbohe, nimba imbohe nyine en captivité muri camp de réfugiés ya Nyarugusu, hariya muri Kigoma ha Tanzania. Nuko rero nibyo bintu nkubwiye nka 4-5 nkoresha, kandi biza bintera imbaraga, n'amasutiye nyine mfite y'ubwoko bwanje, n'abandi bantu badushigikiye batari abanyamulenge, badashaka iyi jenoside tuzatwita intambara, nkaba Muhivwa, nkaba Ugermani, nkaba De Garage, nkaba Barnabe, nkaba Mbuyu n'abandi. Merci. Murakoze cyane. Metre Bukuru, wavuze liste ndende y'abantu bakwirakwiza izi message z'urwango. Mu buryo buri pratique wagerageza kuduha ingero za zimwe muri izo message z'urwango zakugezeho, n'uburyo wagiye ukoresha mu kuzibeshuza cyangwa se kuzidemantisa, mu buryo watanga umucyo no ku bandi bashaka kubikora. Metre Bukuru, wagerageza kuduha ibisobanuro? Koze cyane ku kibazo cyiza. Nubwo ntakoze byinshi, ariko ibyo nibuka nuko nakubwiye ko mu kwezi kwa 5 2017 numvisha abantu b'abayobozi bavuga ibintu n'amaterme yoroheje, nyine niyendi bo bagiraga ngo bahuza abantu, ibintu babyita ibya bijombo, babyita conflit, babyita intambara interethnique, babyita ko ari imyiryane. Je nahise bwa mbere nahise mvuga ko ari jenoside abanyamulenge batangiye gukorerwa, kuko nibwo bwa mbere amazu yaratwiswe muri buriya buryo. Kuva muri 1964 abanyamulenge batangiye kwirwanaho 66, abajenesi bo muri Conseil National de Libération bari bafite ishami rya soda cyitwa Armée Populaire de Libération, bica abanyamulenge
ntabwo batwitse amazu ngo bice inka nk'uko inka barazishe ngo bakumangure imihana bayitwike nk'ingene twari tutangiye kubibona. Twahise tubona ko hajemo iyindi done, kandi byaje kugaragara hanyuma y'uko koko ba reditabare bo baza kikubwira ko ikibemeza ko bishe umunyamurenge baramurasa agapfa bakongera bagaca n'umutwe, nibwo baza bemera ko umunyamurenge yishwe. naho ubundi banabwiye n'abamayimayi ntibari babizi. Hari n'abamayimayi bagize nabo ubwoba n'ubushishi bwo kubona ibyo abarundi bo muri rede na FNL paripe Hutugi iyo yatangiye mu Gatumba 2004 na Forebu bari gukora. Ingero za mbere nazitangiye tutarahura n'iyi carnage. Namaganye Monseigneur Bodeka wa Kikwit avuga igihe cha physionomie douteuse. Namaganye ubwo ngubwo Colette Brackman ni umunyamakuru ukomeye, twanditse ibarwa mfatikanyije n'umusaza mukuru wanje witwa Jansco y'Imuhamirizo. Yavuze inka zageze Bandundu ko ari vache sans frontière, ko ndetse ndagira ngo zazitibuka mu ijuru, ko zazamwe n'ikindi kintu, ko zajwe mu bundi buryo. Abinasohora mu kinyamakuru gikomeye ca Le Soir mu Bibirigi. Noneho jewe na Jansco turamwamagana. Muri 2017 mu kwezi kw'icenda njyewe na Pasteur Muhoza niyo twanditse ibarwa, ari mu kwezi kw'icenda sinibuka itariki, twakoze declaration mu izina ry'abanyamurenge, nako duhuririza abanyamurenge nk'abanyamurenge, twandika ibarwa ko abanyamurenge batangiye gukorerwa genocide. Iyo barwa yagize impact kuko Sonia Lore umunyamakuru w'umufaransa kazi ukorera RFI yayikozeho Twitter ko abalideri babiri b'abanyamurenge bamaganye jenoside bahaye bakorerwa mu buryo bwa bucece. Namaganye cyane umuntu nakubwiye umaze imyaka 25 nta kindi kintu akora, witwa Honore Nzamboko Atumba. Mu kwezi kwa karindwi ku itariki 10 yandikiye umunyamabanga mukuru wa Nations Unies Excellence Antonio Guterres amubwira ibintu by'abanyamurenge byinshi by'amateka atanazi nabusa. Naje nyandikiye umunyamabanga mukuru wa Nations Unies ku itariki 20 ku itariki 10 nagira ngo z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka ushize, kandi nabimenye ko yagize impact cyane kuri Honore Rwanda Nzambuko Atumba. Yarayibonye, namenye ko yayibonye entourage yiwe. Hari ukuntu umenya ko babonye ikintu iyo ubonye indicateur zigutuka zikubwira ko wavuze ko Honore Rwanda ari Centrafricain, ariko Honore Rwanda we kugeza ubu yarabimenye. Hari umuntu wari umudepite witwa Kaliba Mulanga Pardon. Mu kwezi kwa gatatu kwa 2019 yandikiye Perezida wa Repubulika Son Excellence Felix Antoine Tshisekedi Chilombo amubwira ko abanyamurenge bari kwica abanyekongo ba autochtone, ko ikibitera cyane ari komine ya Minembwe, ko asaba ko komine ya Minembwe yavaho itavuyeho ko abandi banyekongo bazarwana mpaka. Nandikiye rero Perezida wa Repubulika ako kanya mu kwezi kwa gatatu. Uwo mudepite yari amaze amezi 2 gusa ari depite ngo ni Pardon Mulanga Kaliba, ni n'umurundi muri bajye nakubwiye, ni umurundi w'umuhutu wigize umubembe. Nandikiye Perezida mubwira ko ari ubwa mbere umudepite mbonye umudepite wanga ko amajambere aba mu gihugu muri province yiwe. Nari mu Minembwe, abantu bamwe barambwira ati nukuri hano Mulanga mu Minembwe hari abantu bamutoye kuba depite. Yandikiye Perezida rero, ariko bihurirana nuko uwundi mudepite kazi witwa Louise Mwanga yatsinzwe, ariko yajuriye akavuga ko amajwi yiwe bayahaye Mulanga Pardon Kaliba. Noneho Kaliba Cour constitutionnelle ko mu kwezi kwa gatandatu iza kumukuraho, ariko nyine yabarwa yanje yarashitse nawe yarayibonye, yaranamuteye n'ubwoba. Cour constitutionnelle rero nko mu kwezi kwa gatandatu kwa karindwi ihamya ko Kaliba
bamuhaye amajwi ya Louise Munga. Louise Munga aba ari ubudepite, Kaliba bamukura ku budepite. Kaliba yahise avuga ko ari jewe wamukujeho, naramuhakaniye mubwira ko jewe ntaho mpuriye na Cour supreme. Ariko aza ko akambwira ko n'ubu n'ejo bundi yarabimbwiye ntasiba, akambwira ko atari ko perezidanse niyo yagiye muri Cour supreme ariyo Cour constitutionnelle, kandi nabo bifatishije ibarwa yawe. Nandikiye perezida mubwira mu kwezi kw'icyenda kwa 2019 mubwira ibyago abanyamurenge barimwo, inka zimaze kunyagwa, abantu bamaze gupfa kwicwa nako. Hanyuma iragenda irashika, namaganye bitakwira, namaganye honorable Misare. Yari yakoze ibarwa yandikiye perezida wa repubulika asebya honorable depute honorable Ruberangabo Enoch mu kwezi kwa gatatu nanone cyangwa kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa 2019 nanone nari mu Minembwe, naramwamaganye n'umudepite uhari national, naramwamaganye nawe, naje nandikira perezida mpeza kopi Misare. Ni ikintu cyanshimishije kuko ibinyoma bya Misare byamushize hanze. Namaganye Burakari, nizo ni ingero. Namaganye Musambya, yaravuze ko agiye gukenyera akarwanya abanyamurenge, ndamwamagana. Yari bikoze kuri audio, ni honorable Musambya Kabwe, ndamwamagana. Nandikiye sa Saint-Tete Pape François, namwandikiye muri organisation yacu iyo nakubwiye ya PJT, mubwira amakuba abanyamurenge barimo. Nibarwa yashimishije kuko mu macercle ecclesiastique y'igihugu cyacu ca Kinshasa nabimenye ko hari ababonye kopi. Namaganye imvugo ya Dr Prix Nobel Denis Mukwege, ndetse mpita mvugana nawe à travers son cabinet. Umunsi yaza avugaga ipupu, yasize abanyamurenge ko bicwa. Nije munyamurenge ndagira ngo uwavuganye na kabine yiwe mbere, ariko nshimishijwe nuko nko mu minsi ibiri nabonye abanotable babiri bo bageze muri kabine ye barifotoza. Nubwo ntazi neza ibyo baganiriye, ariko nabonye ko nabo bari bajanywe n'ishaka rikomeye ryo kumubaza ibyo yari arimo. Namaganye Monseigneur. Hariho rero, kubera ko twebwe turi muri resistance, kenshi ni ukwamagana, gushima ni gukeye. Namaganye Nyamuhombeza cyane cyane, akimara kuvuga ko abanyamurenga nta bwoko burimwo. Yakoze video, arifotora, akora video. Yasubizaga umunyamurenge witwa Muvura Jean-Luc, akora video rero, arifotora y'iminota 22. Ndagira ngo ageze ku munota wa 17, iminota 5 ayiharira rero kwambura abanyamurenge ubwoko, kuvuga ko atari ubwoko, ko n'umuntu uzongera kuvuga ko abanyamurenge ari ubwoko ari we nyirabayazana w'ibyago turimo. Niba uvuga ko bifite ishingiro akabihuza n'ibihaye bibera Ibeni na Butembo na Lubero bikorwa na ADF, ntaho bihuriye. Rero kwamagana niko kwinshi, niyo resistance. Ariko nashimiye Baylere Mbuyi, ni umushakashatsi w'umunyagasayi umaze imyaka 17 akora ubushakashatsi ku banyamurenge. Yarapresence kuri televiziyo y'Kinshasa, biranezeza birenze urugero. Ni umuntu ufite amateka mu bice bimwe na bimwe
ufite amateka yacu kwenda kudusumbya. Izo ni ingero rero zimwe umuntu yavuga nkeya nyine ntibihagije. Icangira naje umunyamakuru nahoze ndi umunyamakuru musinkira umunyamakuru icampeza urwego nkuru rwanyu mufite nk'iri tangazamakuru ryawe ufite ngo noneho mbikore umunota ku munota isaha ku isaha umunsi ku munsi, amaze ngo urebe ibi bintu by'abamayimayi ba makanika Kasimbila John, Rene Itongwa na Irunga babavira bakora ibyo ni ibintu mbaye nongeye gusubira kuba nk'umunyamakuru nkagira radiyo na televiziyo nk'uko kwanyu kwamagana nyine cyane twanatangatanga abajenosideri. Igiheruka cyiza nakoze nishimira nuko hari gurupe y'abafurero babiroze bishambuke yitwa bafurero turambe, bafurero tuvyuke. Twamenye imigambi yabo neza nkaba irimwo turi hafi nayo tuyikurikiranira hafi, hanyuma tuza kuvuga izo barimo iyo gurupe yagize ibibazo no gusambuka ndagira ngo yarasambutse banasubiranamo. Rero izo ni zimwe mu ngero nakubwira, ariko nanone ntibinshimishije ntibiri mu rwego nishimiye, kuko nta kadire nini, nta n'uburyo bunini, nta n'amamwaye, ndavuga nk'ibikoresho bituma nkora akazi neza nk'uko nifuza, mu rwego nyine rwo kurwanya, mu rwego rwo kurwanya jenoside turi gukorerwa kuva 2017. Metre Bukuru Ntwari, dukurikije ibyo mwavuze haruguru bijyanye n'imbaraga mushora mu kurwana urugamba rwa media, dore ko abo murwana ari benshi kandi nabo bashoramo imbaraga nyinshi, umuntu yakwibaza atese mubona hari umusaruro ufatika bimaze gutanga? Niba ari byo waba ari uwuhe? Mu yandi magambo, ibyo mukora mubona bigera kubo muba mwabigeneye? Hari ingaruka nziza byaba bimaze gutanga? Metre Bukuru, mwakomeza. Ajije ikibazo cyiza cyane cy'umusaruro, nimba hari uwo uhari ni nk'uruhe rugero, hanyuma ese ibyo mukora mwandika bigera kubo mwabigeneye, hanyuma mukamenya se ko byagize impact positive. Alors ahangaha reka maze nkubwire ngo iby'umusaruro ni mwebwe aba intellectuel b'ubwoko bwanje abanyamulenge, reka mvuge gutyo kuko hari izo dukora mu ndimi abantu zimwe zitumvwa cyangwa se zitavugwa n'abantu bose bagize ubwoko. Ariko icyo kibazo ni cyiza, ariko wakibaza abandi ba intellectuel, wakibaza abanyamulenge, ababyeyi n'abandi, namwe nk'itangazamakuru. Ariko njyewe ku rwego rwanjye nzanishimira ibintu bibiri by'ingenzi bikomeye. Icya mbere, kuva muri 2017, reka mvuge gutyo, navuze ko njyewe urugamba dushowemwo rusaba imbaraga nyinshi, rusaba umuheto, rusaba amafaranga, rusaba agenda, rusaba jeunesse, rusaba mobilisation, sensibilisation, rusaba ibintu diplomasi. Nahise mvuga ngo njyewe imbaraga zanjye zose uko nzifite nzishoye muri media. Icya kabiri, madame mumenyesha amakuru, kumara imyaka 4 uvuga, wandika, ukora communique n'umuryango wawe, ukora video, ukora audio, ukora uvugana n'ibinyamakuru bitandukanye by'ingeri zose, ariko ntihagire aho ukomeretsa cyangwa ubabaza ubwoko bwawe buri victime. Twebwe turi ba victime, ntabwo zoroshe kubikora bingana gutyo, wenda simbabaza ubwoko bwanje ku rugero rwa 98%. Nimba hari aho noba narateshutse nk'umuntu cyangwa ngasobwa nk'umuntu uri wenyine, nk'uko ntobikora ndi groupe, kuko nakubwiye ngo byaba byiza tubikoze ari groupe za komisiyo, biza binshimisha cyane, kandi nibyo bintu nza nigengesera gusumba ibindi byose. Iyo iradiyo impamagaye, iyo en direct cyangwa nkaja muri studio, mperuka muri studio en direct za radio na televiziyo nyarwanda kuvuga ibibazo bya politike byadutse iwacu, cyane hariya bitangiriye mu nteko ishinga amategeko.
mba niyubara mba ngerageza kandi namwe n'abandi bansengere kugira ngo simbabaze ba victime, kugira ngo simbabaze n'abo mbwira, n'abo nsubiza, n'abo duhanganye nabo ku rugamba twebwe rwa resistance, iba ari urugamba rwo kutumara. Nk'urugero, ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 hari ku munsi wa gatanu, ndagira ngo nimba nibutse neza, umuryango wacu wa pejite nakubwiye ntabwo wishimiye imvugo ya son excellence Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yari yavuze kuri Goma. Ndagira ngo ni itariki 8 nimba nibutse neza, navuze ko nakoze communique ko perezida yakuye umutima abanyamulenge, avuga ngo ibintu ahagaritse ibintu byose byabaye, afite ubwoko bwiwe siruturemye idisikuru, mbese sinayivuga hano. Hanyuma noneho imwe mu maradiyo akomeye ku isi, niko navuga, BBC gahuza muryango, impeza magazine, impeza umwanya, ndavuga kuri uwo tariki mba ntekereza icyo mbivugiye, mba ntekereza ko ntakomeretsa davantage abanyamulenge twahungabanye cyangwa se turi ba victime w'uru rwego. Aco ni icya kabiri. Ikindi cya gatatu mvuga ku rwego rw'abatumara, nuko nzaneze nshimishwa cyane nuko nta munsi n'umwe baravuga ngo ahangaha metere bukuru ntwari wa N wabeshe iki cyangwa ntiwabeshe iki. Icyo ni ikintu kiza kinshimisha, ni nawo umusaruro nza mvuga uwa kigabo, ni umusaruro wa kigabo. Iyo nta muntu uvuga ngo kurabesha, uri mu buriganya, uri mu buntu buto bw'ububandi, ntacyo waba uhaye ukora. Rero kumenya mu gice cyacu cyo kumenya ngo abo twageneye inyandiko cyangwa cyane cyane nizo zabagezeho bikagira na impact, zo rwose ntabwo bikorwa nk'uko tubyifuza. Ntabwo turi Kinshasa ngo tuje gutanga amabarwa directement ngo badusinyireho accusé de réception. Ntabwo turi New York ngo tugere mu biro bya secrétaire général ngo tumwihere ibyo twakoze. Ntabwo tuba turi kumwe n'abadepite bose ngo twibonanire imbona kubone. Kandi igihugu cyacu nta madeba mediatique, nta madeba journalistique azabaho ngo ahuze abantu b'ingeri zose ngo babivuge. Niho nta ekipe nakubwiye, yaba nari kumwe, yaba nari mfite kabine nini, apana biro, kabine turi kumwe n'abandi bantu nk'12 nibwo twaza twungurana ibitekerezo cyane, nibwo twakora niyenda umusaruro ukaba munini. Rero abo bose nubwo tutabageraho, ntitugera kwa perezida, ntitwinjira muri kabine ye, ariko entourage z'abo bantu tuza tumenya ko babonye ibyo twanditse n'ibyo twavuze. Hanyuma abo twavuzeho nabikubwiye nka Kaliba, nka Piero Kaluba, nka Kaliba, nka Bitakwira, mbo Bitakwira uturwanya n'uwitwa Rugazura Matate b'abarundi, umwe ni umuhutu undi ni umutwa w'i Burundi, ariko bigize abapfu. Rero Bitakwira byamugezeho, ntasiba wenyine kubyivugira, ntibanabihakana yewe, ariko nyine nari mvuze ngo abo tubigenera ubwabo baragira barabizi. Ikindi nagira nakomojeho nyuma hari hejuru, iyo ubona abantu b'abagabo bashora urugamba rwo kumara abantu, noneho bababwira ngo ngaho tuvugane, ahubwo bakabloka nimero yawe, bakagira ngo ibyo uvuga ntibibageraho, ntabwo ni ubupfafa, niko navuga, sinatinya kubivuga. Ikindi nakoze groupe Amani, yitwa Amani Grand Kivu yetu, ngerageza gushiraho abantu bose n'abo mvuga abajenosideri n'abaminisitiri n'abadepite, kandi abantu bakababwirira aho ngaho, donc bikaba deba. Kandi ko ndabona uwitwa honorable Bulakari Omer ni umuntu wavuze amajambo mabi baraka cyane
ku itariki 30 z'ukwezi kwa 11 2019 Ibaraka n'ifizi Misisi abwira abantu ngo ntihagire n'umuntu uzongera gucumbikira abanyamurenge. Ariko ndabona hari ibintu bimwe biba ku rubuga turi kumwe rwa Amani Grand Kivu yetu, ubona atangiye nko gukondana nawe, ubona iyo tuganira turi babiri tugize umugisha n'ibyo yavuze yanabyirega, kandi tugize Imana yabahindukira, n'abandi nabo turifuza ko bahindukira bakava mu bujenosideri bahaba badukorera, tukabana amahoro. Metre Bukuru, murakoze cyane ku bisobanuro mumaze gutanga. Uretse wowe hari abandi bantu mwaba mufatanyije kurwana urugamba rwa media? Niba bahari mubona biri ku ruhe rwego ugereranyije n'imbaraga abo muhanganye bakoresha mu kubiba urwango? Muri make twavuga tutese ubona imbaraga zishorwa muri uru rugamba rwa media ku ruhande rwanyu kugeza ubu zaba zihagije? cyane hari abandi banyamurenge, ahubwo njyewe nzambona ko ndi inyuma, gusa nabaye mu ba mbere barutangiye urugamba mediatike rw'itangazamakuru, ariko mu rwego rwo kubikora neza mu buryo bunoze, mu gifaransa cyiza, mu cyongereza cyiza, mu manama, ama audience bafite ahanitse, bari mu makapitale akomeye, barahari cyane benshi, ahubwo njyewe ndi inyuma cyane. Hanyuma urwego rwo kubeshuza, buriya kubeshuza ukoresha media, haba hasigaye iyindi etape uzusa nkaho nawe wabaye umurwanyi kandi uri umuhumanitaire, ugasa nk'umurwanyi. Rero uba uri umurwanyi, uba uri ku rugamba, noneho hakabaye hariho ishami ryo gushishikariza abandi unité na reconciliation. Ariko kubera ko duhangana n'abantu benshi, twebwe turi bake, biza bituma dusa n'abari iyo aspect ya unité na reconciliation abantu batayinjiramo mu buryo buhagije. Ikindi, tubana twavukanye, tuhuye n'abantu bari mu matribi immédiatement voisine n'urwacu muri Haut Plateau na Sud Kivu. Tubana n'abantu bagira imyumvire yo gusengera Imana. Donc aba ba adversaire mugani ni ba buro no buro, hari ibintu bavuga abandi bantu mu yandi moko bakabifata nk'aho ari ukuri, ariko iciza nuko mu rwego scientifique intellectuel rw'abantu bazima, rwaho twandikira, rwaho tuvugira, rwaho duheza amakopi, nta kinyoma gatwe tugira, twebwe kandi dushaka kwica, nubwo muri legitime defense n'ababuro baza bapfa, kandi dufite jurisprudence y'abajuife n'abatutsi bo mu Rwanda baza bicwa cyane mu bisesero bihagazeho. Natwe nuko tumeze. Donc urwego sinamenya ngo n'urwego pourcentage zingahe exactement ngo mbe nama nkora preciosité nini, ariko icyo nzi gusa n'urwego rushimishije cyane rwose pe cyane. Uzuvugana na Honore Ngwanda, wavugana na Bitakwira, agaceceka, akageraho aceceka akaguhunga. Nababwiraga na opinion internationale, ikintu kiza kimbabaza ni Monisco izimbabaza. Yaratubwiye mu myaka 2 ishize 2018 nagira ngo cyangwa 2019 ko bakapitira, ko bafata amajwi n'amashusho na WhatsApp y'abantu babiba inzangano. Uretse no ico gihari bari babiba inzangano, bakeya ari bo bavuga ngo dukore genocide, bakeya ari bo bayogeza, bakeya ari bo bayikora. Ariko ubu ngubu ntabwo ko barabikorera muri stade, ndaga nivyo natangiriyeho. Monisco ntabwo izibwira abantu, ntabwo tuba tubona ivugaho bigeze, ntabwo tuba tubona yiyama cyangwa kwiyama n'ibintu biri aho ngaho bikiriritse, ntabwo tuba tubona ivuga urugero rugezeho. Rero ahubwo umuntu yavuga ikibura, icyo twagira performance, icyo twagira innovation, ni ukuba benshi cyane gusumba, ni ugukoresha itangazamakuru riri na informel.
save Banyamulenge ndagira ngo n'abana batoye muri Canada iriya iraruta ibyo abantu ni urugamba rukomeye nta umuntu yabona yigereranya save Mulenge kwerekana itilero w'Abanyamulenge uriho ubu ngubu uhaye umara Abanyamulenge kwerekana ibyo papi uwo ari we ibyo yavuze kwerekana ahubwo nizo innovation nizo kugira coordination hanyuma hakaba amashami ari Washington, Brussels, Nairobi, Bujumbura, Kinshasa, Sydney, Ottawa, abantu bagira amashami ariko ikagira coordination bakungurana ibitekerezo bakareba ibyo bakora rwose umusaruro nibwo wasa n'ufatika parce que abantu bake kandi namwe muri izore mutari kumwe atari equipe umwe ubona iki akagikora ubundi mu buryo disparate kandi twamara biza binatugora ubu biratugoye cyane kugira ngo bihurize hamwe amatwita message audio video gusa twagize imana ubu dufite itsinda ry'umumama w'umubyeyi uri Nairobi n'undi mugabo b'Abanyamulenge badusobanurira ikibembe ni ururimi rugoye abantu benshi ntabwo ari nk'igifurero twebwe nico twakuriyemo turakwiza igifurero ariko ikibembe bakagidusobanurira bivuye mu babembe banavuze ngo iyi audio nyabona ntigere mu Banyarwanda ari umugani wabo ariko iyo abantu babisobanuye tukongera tukabisubizayo bazabona ko imigambi yabo yose yagize ikindi warumbajije ubu ngubu aho mwaka wa 2021 watangiriye ibintu byabaye byinshi urugamba rwabaye ukundi kuvugira kwica Abanyamulenge ntabwo bikiri ikibazo rero bidusabye imbaraga nini tudafite uburyo bunini coordination nini tukagira umuntu udukorodona tukagira n'umuntu udufasha gutanga ibyo abantu bandika n'ibyo bavuga hanyuma tukagira cyane tugize nk'Imana umuntu uri muri kapitale yacu Kinshasa ukomeza kwenyegeza akaba ari ubana coordinateur mondial w'icyo kintu byadufasha cyane. Murakoze cyane. Intambara ya media kimwe n'izindi ntambara zose hari ubwo igira ingaruka zitari nziza ku bayirwana. Aho umuntu yakwibaza atese nta bibazo byihariye cyangwa se nta menace mwaba muhura nazo muri uru rugamba murimo. Niba zihari waduha ingero hanyuma ukatubwira nuko mubyifatamo. Metre Bukuru wakomeza. Duhura na menace nyinshi ndagira ngo n'abandi nabo babikora. Nakubwiye uwo abadepite bandikaga ku mugaragaro menace ya mbere mpura nayo nuko bavuga ko ndi gufalsifia histoire ya Kivu n'iya Congo. Iyo ni menace kandi ikavuga abantu benshi ko Metre Bukuru Ntwari ari gufalsifia histoire ya Congo. Indi menace ikomeye bashiraho ko ndi mu bantu ba mbere ba architect ba balkanisation y'igihugu cyacu cha DRC. Indi menace ya gatatu ni menace yo kuvuga ko mpaye ndi mu bicanyi neza ndi mu bicanyi bandi moko ndi Munyamulenge uri kwica abantu kandi nta muntu ndica nta mbunda ndafata n'umunsi umwe. Indi menace itoroshe nuko aba bantu baba bakomeye barakubwira ngo nimba uri umugabo ngaho nguyu ni buvira uboneke ugaragara uvuge. Ikindi nuko hari amashusho yanje baterura bagatereka bakajana amafoto yanje sinzi uko nk'ifoto uri kuri profile kuri profile hanyuma ukayibona bayihujije n'ibintu bikojeje isoni n'ibintu biteye ubwoba. Iyo ni menace igize. Hanyuma indi menace cyangwa se irindi terabwoba bashiraho ni ukugutuka bakagutuka
bunyarwanda uri gukoreshwa na perezida uyu n'uyu buyoya gihari, perezida w'u Rwanda, w'Ubugande, mukarubura mwese ukorana n'abayobozi banyu bakomeye, Azarias Ruberwa, Moise Nyarugabo, amaze mwese mukoreshwa na Bill Clinton guzacamo igihugu. Icyo mbivugira nuko abo babwira cyane cyane benshi babarema si wowe bavuze si wowe bavuga ngo haca mu gihugu, tekereza balkanisation bo tekereza nk'iyo balkanisation, tekereza nk'icyo kintu kaje na Bill Clinton. Rero izo ni menace nyine zitoroshe, zindi iya nyuma ni cyangwa ikurikira iya nyuma, ni ukubwira ko tuzaguhonyora, ntibabitinya, tuzaguhonyora upfe twongere tukwice tukwicane n'ubwoko bwawe bwose, cyane cyane n'amatelefone nk'iyo ndi Bukavu hari ukubwira ngo uko barabaza aho uri, urigoma nuko nguko uko mbyifata mwose ni gute ku rugamba, kuri uru rugamba nuko gusa tuba twemye tuvuga ibintu ni bikeya, ntabwo nakomeje kubwira ko nta musaruro munini, ariko nta kinyoma kiba kirimwo na busa, kandi nibo bazatsindwa, abajenosideri rwose nibo bazatsindwa bakorwe n'isoni, kandi urwego rwa media rwarakoze. Aya maradiyo mufite, abasore bafunguye kuva Nairobi, Washington, nako Amerika, hari nka zibiri zisakaza ibintu uko byagenze, rwose ni media, ni ugufasha, kandi bazatsindwa, kandi abanyamulenge barwanye neza. Merci, turabashimiye cyane. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu mu buryo bwihariye, niki wumva wakangurira abantu gukora muri iki gihe ku bijyanye n'uru rugamba rwa media? Muri make, kugira ngo abantu babashe guhagarara neza muri uru rugamba rwa media, urumva ari he bashora imbaraga? Maître Bukuru, nanone umwanya ni uwawe. urakoze cyane mumenyeshamakuru. Mu gisata cy'itangazamakuru kuri uru rugamba rwo kurwanya jenoside ankuru idukorerwa nk'ubwoko abanyamulenge, abanyamulenge bashira imbaraga kugira coordination, nari mbivuze hejuru haruguru. Concretement abantu bareba ukuntu babika, nubwo tugerageza kubika amaudio meza n'amabi n'amavideo n'inyandiko, ariko abantu bakagira ububiko bunini buri special, buri special, buri ahantu hizewe. Ikindi abantu bakora ababishoboye ni ukugira ababishoboye ni ukugira amaradiyo. Rwose umuntu washinga radiyo na televiziyo ivuganira, apana ivugira, ikora plaidoyer ku bantu bari kurengana, ni legitime defense, nta soni zirimo, ikavuga buri kantu. Urabona iyi audio y'iminota nk'itandatu, abamayimayi, Ilunga, Rene na Makanaki bakoze kuri Gongo, berekana imihana ukuntu iri gusha y'abanyamulenge, bishimira ko inka zagiye. Uriya wavugize ko imboga zabonetse, biriya bintu byose bikabikwa. Icyanyuma ni ukugira abantu b'abanyamulenge, ni ukwiyubara nk'uko duhora, ntiyagira umuntu uja muri media, ntiyagira umuntu ukoresha WhatsApp ngo avuge natwe tugiye kwica abapfurero n'abanyintu n'ababembe n'abavira, ntavuge ngo namwe mwabonye, ntavuge ngo singaho se mwebwe ntimwabonye, nta triomphalisme turimwe. Twebwe turi ku rugamba, dutegereje umunsi tuzashima Imana iwacu ruguru n'amahanga naho tuzaba turi, no kuri kiriya kibuga cy'indege
ca Minembwe no kuri komine no mu Mikenge no mu Kamombo no mu Bijombo no mu Rurambo, dushima Imana ko idufashije nk'ingene yadufashije inganje, nk'ingene yadufashije kuva 64 nk'ingene yafashije muri Zura, ariko nta triomphalisme irimo. Tugashimira Imana hariya kuri kiriya kibuga c'indege GMN cacu, kibuga c'indege international GM ca Minembwe, twemye ariko tutaragize ahantu dufatika. Murabona media nabo bagerageje kuyikoresha ariko birabananira, bagerageje gukoresha media yo kuzana umuntu uzi nk'ikinyamurenge ariko ugihengeka, ariko bihita akivuga nk'umunyamurenge, none akadutonganya ko twebwe turi ndashima ko twabenefisi igihugu, ariko duhita tubabwira ko atari. Urabona bagerageza gukora nk'inyandiko mu izina ry'abanyamurenge ngo bari Burayi, ngo n'abandi bari mu Minembwe. N'ubu ngubu ngo hari hayisirukira ngo abanyaminembwe biyamye, abantu babazanamwo ibintu. Izo ni utuntu dukeya bagerageza kuzana ariko tutoba preve. Rero nico numva twashiramo imbaraga za nyuma nini tukazishora muri ibi bintu twandika. Urabona twandika tukareba ukuntu twebwe tuzandika WhatsApp, kandi urugamba nawo kuri WhatsApp je sinza ndusuzugura ariko tukareba n'ingene byinjira mu binyamakuru en ligne biri Kinshasa, ibinyamakuru physique, la prospérité, le phare, le potentiel n'amateleviziyo, tukabireba dushizemo imbaraga rwose ikibazo cyacu cyamenyekana. Murakoze cyane Maître, turashimira cyane Maître Bukuru Ntwari ku kiganiro cyiza atugejejeho. Turabashimira namwe inshuti mwabanye natwe muri iki kiganiro, tunabashishikariza gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro byacu bibagereho bwa mbere. Murakoze naho utaha. Ikaze TV2.